singaturkan sa ibas kekurangan perbahanan kami membantu enda ula kalme tamaku sangkut pusuh hundu gelah kami pula tridah anak berundu lah beluh gelah kampe tridah ngep kami anak berundu beluh kam adilai tidak kendu cungi kami si mejine pe mejile nindu nandeda kami mejile ning kalak pagi makai bas kekurangan kami ulah tamaku bas sangkut pusuh hundu adilit akak ndu kurang na lit lebih na ibas si kupu di warenda pagi si ajar-ajaran ka kita muat si mahuli sehingga mati kami kali bubu kami sendiri mergana ija ibas membutuhkan dahin tenda tuhu melalaka kekurangan simpangan kami kali bubu kami tapi siapa minukal kami makulakal sakut-sakut ukurundo ija karena pemerintah ras gagah kami lid lana boyangan kan kami kira siapa ijdakan kami ngaman bado narang kali bubu kami makanya kami basara berundung hari sangkap kami ngadi rumah sembaru maka bandulah pagi rumah heda ingat rumah perpulungan ras ingat sangkap ngeluh tak kali bobo bagi pekap senina ikut ras kami anak baru sekali katakan kami selamat kam ingani rumah sembaru hujur menkam turang kami reseda kami selamat kam masuki rumah sembaru sehat-sehat kam cawir kami tua bagai peras permen kami krina mujuah-juah krina aku pela gedang ngerana sebarem wujud izin dan kami kali bubu kami ibas mulai kini irencanakan dahinenda Jenda mungkin melalakal kekurangan kami labu mungkin ngencak tapi pasti melala kekurangan kami ibat sienda ulah sangkut dukurundu kalim bubu kami nandai papa kurang eda entah kurang mesungkun kami akap ndu basuari siragenda tole ajari indu kami sangat kami ibas manteki romandu simbaru gelahalu bage banci malam atindu arsimparna pe pasu-pasu ibre di bata man bandu janah kami pe na berundu pasu-pasu di bata ka gelahar ngasukna rebelukna kami dahikan dahindu bujur kali bubuta sinulinga merkana masuki rumah si baru lali kaipe alangena wari pe menjile sek pepaginari sia sekundari menjile kalwari jadi bagaimana kam permen kami Jai Bandung ngodohin sebagai nerupana tentu kami pe anak berundu meriah dengan malam kelate kami bersiena melala kalau kekurangan kami anak berundu ai ulah kalau tambah-tambah sangku dukurundu sebab melala kalau kesibukan muka ada bemuli jadi ugangi maka lanai kalau melala jena guru kuah katendu air tiga situasi ikrina permen pak kesehatan du gelah baci kam jadi penggurun kami ula si bangger-bangger jadi kempu pe ikrina go kidah galang kempu muter gaju pa atinangena jadi bagai manka manturangku go tak du gua kecibal turangku iya si sada man kam kina kam kali bubu kami lumba-lumbalah kam masih menghuli dangdangi turangku menjua-jua kam masuk ke rumah simbaru
kami pekrina anak berundu sehat-sehat kami krina gelah arase pagi lika pagi dahin basa bundu banci kasiban terulin asa seda. Jadi bagaimana teman kami sendalanan si isi ngenda kami pe anak berusi liganari krina kami ngata genca melalakal bujur ikatan kami dan ikam ija mulai baswari sinerpih nari dahin kali bubuta sinulinga mergana agap kami lalik kai bandu kekurangan sikap bandu krina jadi jago kurangan kami silinga nari ai ulagal tambah-tambah sanggup kurdu kami pe meriah melukur kami lah kami luper toto pe gelah baci kam sehat redeher rezekindu ijai bas kampung keti rumah si Baruenda tapi impal entah kaiga kamdo kekurangan kami ulah sangku kurundu entah hija kamdo kurang payo ajari duka kami cuma sadang cakup pesan ke Manbandu ulah bagi taruk uga taruk rembuh umurna tanah naturah redohna binanana itading kena rembuh umurna tanah redohna binanana tading kena adiban cimin kita bagi perturah puluh itanah tenggiring uga tenggiring na pe tanah inganat turah ibas reben kinpe lalap ngitulih kena bidanane ijenda nari bujuras bejuah-juah manbanta krina bujur iya kam ka anak kami tuluna pakajikan sika kamare pakai dah kam tuluna mare ija kalbu kami impal kami masuki rumah baru jadi jenda ketang kami Manbandu kalbu kami selamat kami pas memasuki rumah baru jadikanlah rumah perpulungan jadi bagi kata syarah kalau kendai ngulkaskan bapa makana izin lepe mulai kami ibas mami selain nanggo kisada di rumah maka impal erjah kam krina sawer metua jadi bagian dalam tambahan senaris katang kami selamat Manbandu kalian bubu kami ibas kam memasuki rumah baru bujur kita ibere kena dengan waktu kesehatan ibas ngeriahkan bas kamgo banci ngingani rumah Simbaru jadi Manbandu turang kami eda kami permen kami menjuah-juah kam ngingani rumah Simbaru enda gonde melala kata ibegindu baik ibas pendeta naripe maka rezeki si alokan kita ibas di Batanari enda si katakan bujurlah sebab si kejap ngikrina rezeki enda rehna ibas di Batanari maka pengharapan kami artutus nalah mindu gegeh man Tuhan meteru ukur janah beluh ngajarkan beluh jadi bapa beluh harus pukuten janah ngasuh ngajarkan sila mahuli turang eda kami ngatakan selamat memasuki rumah baru sehat-sehat kam tambah rezeki
menpermen kami sebagai sukses persekolahan iting sehat na janda nari terus mama iting sehat aku pula belum gedang rana seberen cakap bedaman tambahan makalan salah nalat lepakna aku kempu sinulingga nandai babere sinulingga jadi bas kita tetis landep petungko-tungko ras puang kami karo mergana khususna sinulingga mergana adi bas tutur ngume dakam melada bagainai labuliti babere kempu anak membas pak seda kita maka bagaim man bandu ibas gelar puang kali buku kami karo mergana khususnya sinulingga mergana bagi tutur adat dai ngume melala bagaina adibadi dan cirni bulang dan cigar bengkila terserah man bandu kampu bengkila peninduli dalanna bulang peninduli dalanna kam krina karo mergana sinulingga mergana air bagai-bagai jenggo pidah tuturta makana perjumpaan tenda bujur ninta manibata reketeng kegelengan namanya kita ibas dua bas karena pasu-pasuna ras surah-surah kampung kalbu kami karo mergana pai pelar ndibi khususnya sinulingga mergana penggarut-garut suh kelakap nasrana maka andikau bagai dakal serana kal kuakap lit menda kirik duku tabahlah cingkam manadum kirik indah taina maka buat nama sakin garut nama sakin sira nina sebab naik katakan kalak bayak semelala sirana katakan kalak bayak semelala barang nari mau ketiga Gundari aku nak berundu menteri du isinga indah gelah tanda itu sebab di pepatah bahasa Indonesia tak kenal maka tak sayang tak kai bagi dahin ulah kan biar mengatakan saya aku nak bermenteri du kempu permen niku sekali sebab aku nak bermenteri du di isinga indah maka Jaikam tengah haikam maka malam mati kami tinggi dagai bas meriah hukurenda sikatakan bujur man Tuhan ijatuhan go meraikan kekelengan ibas sadawari indah menjoh-joh kita kerina ijai meriah kalukur kami kerina nak berumenterindu sinulingga mergana tambah relatih kami lapai-lapai geluh kami ijai dah kami berjuang tuhu-tuhu ija mulai kam berjabu si sayang-sayangan kam tengah jabu maka nabanci perjuangan ni sukses Trina jabundu ija kam bas sekolahkan ija kam bermasyarakat ija kata dibata ngoy dah kami Trina nak berumenterindu perjuangan du si sukses kau ibas dunia indah ibas tengah-tengah jabundu kempu kami permen kami malam mati kami Trina nak berumenterindu gia kami udah dengar Trina metua Trina ijai idah kami mulai kita perpulungan anak beru kundul kami jai mis salami dukan kata dibatai lakal sia-sia kendu sebab ngoi tehendu iyang si masu-masu gelukta maka banci badia Trina di tengah-tengah jabundu bagi kata beruka ronda indai go 2 kali kam reban rumah bicara matawari jaikin jam 10 pelang adi idah 2 kali langa jam 10 pe sayang maka malam kal Trina ate berukaro Trina rasang kebluh ija kam idah kami dilaki di berung udah dengakal kami anak nduk gedangan kasa kami makana ijenari tetaplah kami cara ngope ban rumah segala indah
Amin gogya gedang blin Krina nak doy menjileka bagi kami. Krina dage indai suksesi. Kami penak belum menterindu. Bagi bapak antam berenda. Lape berenda duit kami tapi nanam si berenda duit sehat bi. Adi berenda king sehat bebre. Saja ban anakku sayang. Caur kamu tua. Giang laus bapak anta karo mergana si melias dai. Tapi tetaplah kamu juah-juah. Maka banci kita badia Krina bagi gelar anak doi. Lah berencana kita lalap ibas dunia indah muat si muhuli. Endam kata kami anak baru menteri. Maka termengakal teman kami maka tambah hina kari. Maka meriah hukurta malam mata ita mejuah-juah kam nangkih rumah si baru badia badi. Bojur ras mejuah-juah nakku. Serum ras tawalah kita Krina. Bojor Krina terlebih-lebih man mami tengah rasa het nakam mami tengah pas anak dua mangkat rumah baru mami tengah ulakam terlolah-lolah gia mama tengah lane rumah Menggogok hatiku mama tengah. Mama tengah ngarang-ngarang perasaannya mama tengah ngarang-ngarang perasaannya mama tengah kampung besok pagi kenangan mama tengah makan nande karo oh nande kirim salam lingkami Krina nande mama tengah mama tengah Jadi jenda kami ngerana anak burung menterindu. Selamat kam ibas kam go masuki rumah simbaru. Jadi kami pe malam meriah kalakur kami. Natap kam ija kam menggonde tersingat 2 kali kam angkat rumah. Tentuna enda kam sada pasu-pasu sialo kendu bas Tuhan nari. Tandana kam ipercayai Tuhan. Tetap iberikan bandu berkat. Jadi pasu-pasu singgo bisa kam Tuhan manbandu. Beluh kam make kenca. Dalankan lahai guna kini ulin. Ras angkelengi sangkap geluh. Terlebih-lebih eda berugintinge. Gelah na iya pe malam matena. Amin na pe tulang sintengah dailana i rumah. Tapi harapan kami tetaplah kam sada arih Krina. Malam mate kami di kamar sada Krina arihindu. Maka permen bibina sinulingga mergana sada Krina arihindu. Sehat-sehat turang silit denga tading ras kami. Gelah kam Krina banci denga jadi penggurun kami. Gelah banci kita ras-ras gunang kelengi eda bergintinge. Maka ning kami tole resadalah arihindu. Rah ngasup nakam gunanahkan kelenga ate. Rah ngasup nakam makekan pemerintah Tuhan arkiteken kam percayakan Tuhan guna ngalokan pasu-pasu. Maka kamper totoka gelah na kami pesangat kakrin anak buru menterindu ngasup ka kami baswari-wari sirah enda guna rebahan simuhuli dengan pe bancika kami ikuti kami ugwa kami singgo bentas sindu baswari-wari singgo lewat enda Jenda malam kelati kami natap sa kamu Krina kalimbuku kami jama kabagening kami ibas kini resadan ukurundu kami pe anak berundu tuhu-tuhu meriah kelupur kami arkite-kiteken kalimbuku kami Krina anak resada kelari hindu salah sada igecapkan kami maka kamu kepeken si
jadi penggurun kami di tengah-tengah kegeluhan kami. Emang kaning kami man kalimbubu kami apa kamlar pilihan lebih-lebih man mami ija mami dah kami selama enda kurang kesehatan du raspe igejapkan kami maka ibas selama enda mama si selama enda ia rusur si ngajar-ngajari kam bagai pesi mempersingeti kam enda mami jadi kamlah rusur si persingeti kami kerinana gelahna kerina anak undu bagai pe kerinana tulang kami eda kami gelah iya ka jadi penggurun kami mami makanya kamlah si jadi penggurun si ngajar-ngajari di tengah jabu lako banci erbahan si mukuli ras banci jadi penggurun kami ibas waris selepas ibas kesempatan enda pe bujur ning kami ras mejuah-juah kita kerina ija ibas ngomber rencanakan dahin tenda ngecap kami lah belum sukut karo mergana tapi sepak sende bibi bengkila impal turang anakku bore mamana kami pe sukut karo mergana sengget kami ibas ngolaya sindu krina dahin permendo tugu-tugu sedena malam ria hati kami maka ning kami ngan saman bandu entahlah naik bau kami ngasuh balas saman bandu sada persada sangap kami basa bundu bagaimana saning kami paldu turang lu maka makempe man banta grina sukut karo mergana si terlebih sini tading ikuta singeda ijago sinteng anak berunte ngursada rikna laku ngepap kita maka dilit pagi dedehin anak berunte bapak teman senina nandai kemerahan kami bagai nape bermain maka mesingkat pagi kita ndahi kenca adi tenah kena kita adia pagi kerja tah perbaun lakukon kita kundul ngengen sa bapak teman senina litka surah-surah kami ibas kamberenda buka kunci itanah lucimba goka merenda berikan kami amak tayangan dong sekapak seda ibu ketinduga rumah nus peduakan goka ndai persada kami emang berikan kami kakare lemari kitik-kitik ingan penusunan bekas nulis latih adi banduka pagi petelukan rekitekan gokalit motor pribadi indo adi bandu pagi rumah nu petelukan pesawat pribadi indo pagi usahakan kami
Anu kami kami